Tikon keler bukonaling bana rach kamen cha lat selpa kiem yadit. Are wike juba ka sheng ceremony kamen chalat ka ki kume SPLM SPLA. Ban mandan chalat gwaza ban jelinkel. An ceremony mo chalat ka sheng wal bakel ka paidich. Kajaron kin dangro jandangro bakel mane. President selpa kiem yadit chalar nune. A jenijan charge kok yo to shop ka 500 million. Ala you 10 million ni dang DH US dollar. Jene charge gwa sedan. Ramadan la former Sudanese President Omar al-Bashir. Mela Kur Kume Sudan. Kan South Sudan kan independent kan jene jek me kuna article by independent by jek Selva came yadi di jene charge of fair no de jam make yoti 500 million US dollar. Euro ton euro de gube ke report an chalat. Jene mi cha no she de gup ko cha jugo no jin no she South Sudan che independent che be jek jin ba ju ke 500 million US dollar. Ne me mi chala la jen. A jene che you to che ka turn down ke kan you to kan ka. So che jo mo che jela no ka do badana dong chikir chala jeno you to tini che ka turn down. So chikir chala ro nene jen che you to che ka turn down ke che ka loko no baka kan. And so Sudan che independent che jek ke shanga bangwan ka pai baro ron kina dangro yidu welkel jen shenge dana jek independent ke ja ka korga me cha referendum cha jalat ko gwade dane chi nadol ke 2005 milat ke comprehensive peace agreement cha so Sudan cha goro be shongaro ade akire dumiche yuro to cha ka kap antem da tel mishal ke so Sudan chi so Sudan chi independent che de je a jene kan yuro shit kreti ti choka 5 million kam ga keja take high level regional consultation michalat cha what several leader ticketing ko lat ken no cha so Sudan cha je de je no ka tai da ne gur ka je jalaf cha wana me der to no ka gwade da ne lat ka referendum ka je a ci selpa ke ce la do ne a jene shelok a yan jen do be da ne kwa independent kwa aljiga je kirmi yadi de na rajo no jene ngaje no bi South Sudanese bika vote ko binarian dak ka jenta me da lat ka separation ki goro jeno bi South Sudan be chonkar wada a jene ci South Sudan ci kan de no ano bi ken chong ki buga te kel ka jalap jene ngaje no bi South Sudanese bardin watch bika chonkar odian no kire jene ci roy ke ne to ngwan ci roy ke Egypt ci roy ke former president Hosni Mubarak la ken Libya la Libya Ramadan lead leader ke Libya ke ci roy bon ke Libya ci ke Muammar Gaddafi ke jenta medan so nyodo jene cha South Sudan cha je de jako che de brar ko jene du mission ko ne gop ka anan gwad mo che cha South Sudan cha de mo chan ko jene wonene ka jen chang tim ngano mo kan Dr. Machar kan credit tene to ngwana kan credit Dr. Machar kan credit no ko kujimo chagu jeno kir gere history me chiro da kir mi yadit gere ja chala do chana mo chai lu bone to ngwan ka ta dan lat kin history ke ja ko ti gani ngwan cha dang jor kir so ngai kone LSPLM KSPLA dung nene dial
ne de kon ji contributing Dr. Macharam kelmedit ken wuri chal ke kin yadi de ken je gorno be Dr. Machar ba George ke belat ko ngejen go tigareri ka kana Dr. Machar but ya kula do ne a chen tigareri ka eno ba independent ba je Dr. Machar kana kwadi ala ko kin a chen na tigade che de gujino cha ne cha de mention ne di alto chi ke struggle ko ba Sudan ba je chi kum jana krodien e kum nuari e kum ne dial mekir mi yadit me ramimo mugoro be Sudan be woni am la to gor jen menete ko kin be ka acknowledge chi jan karwa chi ko terona ne dial chi ko ri kanete so ne me da la jen ni amade nyodya ka manda an choda lat ke chanka wal bakel ka pay di chron kin daro jen dangro ir bakel Meridian Gwasman Banarach la kuma SPLM IO me jege chalet keke kirme yadit ka Friday in Friday gwadan sha jingon te jenwani baro cha wutin ne jingon jenwani baro ko neke ndak mcha ke kuma SPLM IO ne jenwani baro to cha ga wuj ka parliament ka members of parliament ko ken ke lawmaker do be joy ke jene ken chicken logo no bugi chon kel ke kuma kirim yadi den ger ngot me china adol na shukan meeting you can boycott chugo barar na mo cha lo kirim yadi che jaga jajet gore jeno de build je pass lo de ngode ke ger ala proposed amendment te konde cha re ka ken ger ka ngote konde cha tani ke jenna 2018 reply peace agreement me cha tanya Dr. Ngma chatting kana point e kirim yadit ko gor kano de ken ka ger no shi GSP la yo chiken chuluk ka kore chikir mi yadit to GSP la yo dial chuka chuot antem right kone GSP la yo chika riak kala do nene malat ke kir mi yadit telemal nonga telemal yaten ka kuju moni chiken kuma kir mi yadit chiken condemn kala keno anduo ba cha ne ken chawo ke jema kene violation of the peace agreement da na cha tan kan ki win mon kelo no mangai ke jeno cha peace agreement me cha jade mun dek mado ka cha ngor ka cha de mun ger atela Dr. Machatin kane dial koken do no kir che decision ke cha dil made already ano bering machar be de gangre ti jien cha jabum malu ba julu jan do be yer ngwane ke jetama ka jana cha mu ke warning bo a international community ano we ken che mal cheno ba serious major din ba nyom kan gaje anetin kon tin tika luang ke tin ngai ke kon lat korodien so ne mem le rode kuma SPLIO ci kerya ke ci kan lokum da latke kuma kirmi yadit kana sha ne ken sha ga de joj na mo mi shoda lat ke de kon dial tika ngai ko ngum le rode da la jen report dan gorode nya kon kel ani ban nyo je report dien no biya tika mal